Twinjiye ku nkuru zikomeye zaramutse zivuga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu biramutse bivugwa rero biravugwa ko M23 hari uduce tumwe na tumwe yaba yarekuye ikadusiga mu maboko ya FARDC kandi ku bushake bwayo. Andi makuru nayo yamaze kumenyekana nuko FRN iyobowe na General Hamada yamaze kwiyunga ku gisirikare cya FDLR Foka. Ikanyabanyonga naho ng'imirwano irarimbanyije, abasirikare b'abarundi rwose bakomeza kubapfira umusubirizo. Bamwe rwose bari bafatanyije na FARDC rwose ikanyabanyonga abarundi barahapfiriye na FARDC, abasirikare benshi bamaze kuhasiga ubuzima. Nanone intsinzi kuri FARDC, ibyishimo ni byinshi bamaze gutangaza ko Isake mu kibaya cya Kibumba FARDC rwose ngo yafashe abasirikare ba M23 ibakubita inshuro nayo rwose kurama akantu nawe usangira n'abadakoramo, nayo rwose ikaba imeze neza. Ikaba yavuze ko rwose yamaze gutangaza ko FARDC yaba yahakuye intsinzi mu kibaya cya Kibumba. Ku rundi ruhande nabwo tugaruke muri Kenya, aho hamaze iminsi abaturage bigaragambya. Kuri wa kabiri abigaragambya bakaba bigabije inzego zitandukanye za leta zirimo ingoro y'inteko nshingamategeko, ingoro y'urukiko rw'ikirenga ndetse n'ibiro bya guverineri wa Nairobi. Ngayo nguko mwabyumvise ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Banatwe rero kandi subscribe no club mutuku tujye kutubana amakuru atandukanye kandi agezweho tubagezaho. Nguhaye ikaze ngwino dufatanye dusesengura aya makuru yaramutse avugwa muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Nkuko byatangajwe n'ibinyamakuru bya leta ya Kongo, byavuze ko bimwe mu bice M23 yari yarigaruriye yamaze kubitakaza bikaba biri mu maboko ya FARDC. Bikaba byamaze kugaragara ko iyi ari propaganda kuko FARDC imaze kubona ko itatsinda urugamba ihanganye muri M23, ngo bakaba barayobotse inzira yo kurwanisha amagambo bakwirakwiza ibihuha, kuko nowe mu minsi ishize bigeze batangaza ibihuha bavuga ko General Sultan Makenga yaba yasimbuwe. Nyuma yaho M23 yahinyuje ibyo bihuha byari byamaze gukwirakwizwa. Ni mu gihe bikomeje kunugwanugwa ko FRN iyobowe na General Hamada yahisemo kwiyunga na FDLR Foka. Bikaba byamenyekanye ko FRN yamaze guhabwa n'ibirindiro mu duce twa FARDC. Ikanyabayonga naho imirwano ikomeje gufata indi ntera, aho n'abasirikare b'abarundi bakomeje kuhasiga ubuzima. Ni mu gitero bagabweho na M23 muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Kandi ngo rwose M23 ikomeje kubaswa urufaya rw'amasasu, nitaza no gusubira inyuma usibye kubatsemba bose ikabarimbu. Ni mu gihe mu gace ka Sake mu kibaya cya Kibumba habyukiye urusaku rw'amasasu. FARDC ikaba yamaze gushira hanze amakuru avuga ko bagabye igitero kuri M23 abasirikare bayo bagakwira imishwaro. Nk'uko byamaze gutangazwa na Chiko Chitambwe ukuriye ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba yakomeje kuvuga ko Isake rwose bagomba kuhagarurira hagasura mu maboko ya FARDC bakakura mu maboko ya M23, kuko babagabyeho igitero bakaba babonye ko byashoboka ko M23 bakwira imishwaro bakiruka bakava muri ako gace kagasigara mu maboko ya FARDC. Nanone ku rundi ruhande kandi mu gihugu cya Kenya abigaragambya bigabije inzego zitandukanye za leta zirimo ingoro y'inteko nshingamategeko, ingoro y'urukiko rw'ikirenga ndetse n'ibiro bya guverineri wa Nairobi. Izi nzego zose ngo abigaragambya bazisenyaguje banazitwika, ndetse amashusho yagiye hanze yerekana abigaragambya bavuga ko banateganya no gutera ahakorera perezidansi. Ni imyigaragambye kugeza ubu bamaze gusigamo ubuzima ari benshi, kuko imibare yageze hanze ivuga ko abarenga 10 barashwe mu cyico na polisi ubwo yageragezaga kubatatanya, mu gihe ababarirwa muri za 70 bakomeretse. Perezida wa Kenya Ruto mu ijambo rye yaburiye abategura, abateye inkunga ndetse n'abakoze bakanashishikariza abandi imvururu n'akavuyo ko inzego z'umutekano zashyizweho ngo zirinde Repubulika ya Kenya n'ubusugire bwayo, zizoherezwa gucunga igihugu umutekano ndetse zinagarura ituze. Ku rundi ruhande kandi mu kibaya cya Nyiragongo M23 ikaba yahagaritse igitero igamije kwirukana FARDC muri iki kibaya, cyane ko ngo iki kibaya aricyo FARDC kambitsemo intwaro zayo zose. Nanone biravugwa ko FARDC bikomeje kuyiyobera, cyane ko ku munsi w'ejo ngo kuwa mbere habaye impinduka mu gisirikare cya FARDC. Suriyotona Karunji akaba yagizwe umuvugizi mushya w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu gace k'ibikorwa bya Sokoyi ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku rundi ruhande kandi ejo ngo habaye inama karundura yakorwaga ku gisirikare cya FARDC yari yobowe na Chiko Chitambwe, wasabaga ingabo ze zakora iyo bwabaga kugira ngo birukane M23
ikaba Nyabayonga. Ni inama itari yoroshye kuko abasirikare bagaragajemo impungenge zituma batatsinda M23 kuko ngo bafite ibibazo byinshi harimo n'inzara, kandi ko kujya ku rugamba bagahangana n'abariye bo batariye bitashoboka. Mwabyumvise ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Banatwe ukanda subscribe ni kuri buto mutukuri no kunzogera tujye tubana mu makuru atandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Tubahaye ikaze. Ku rundi ruhande kandi umutwe wa M23 ubinyujije ku muvugizi wungirije Dr Barinda Oscar watangaje ko witeguye kwakira abagenzi babo basigaye inyuma batari ku rugamba kubera impamvu zabo zitandukanye. Wemeza ko biteguye kubasaba imbabazi bagakomezanya urugamba. Ibi Dr Oscar yabitangaje nyuma yaho umwe mu bahoze ari abayobozi b'ingabo mu mutwe wa M23 mbere ya 2013 Colonel Kayina ubarizwa muri Uganda ubu ngubu yahishiye muri iki cyumweru gishize ko hari ibibazo yagiranye n'umuyobozi, by'umwihariko umugaba wa 23 General Makenga, bikaba byaratumye atitabira urugamba rushyashya batangiye. Mu magambo ya Colonel Kayina Innocent yatangaje ko intandaro yo kugira ngo aba bombi bashwane yabaye inama yagiriye Sultan Makenga. Yavuze ko ibibazo bye na Makenga byatangiye muri 2013 ubwo bari bamaze gutakaza umujyi wa Goma nyuma yo kutumvikana ku cyemezo cya General Makenga cyo gusubiza ingabo inyuma. Nyuma y'uko Kayina agaragaje imvamutima ye, umuvugizi wa General Makenga ari we Dr Oscar Barinda yatangaje ko biteguye gusaba imbabazi Kayina n'abandi nkawe bavuga ko bagifite agahinda kubera ibyabaye. Nanone ku rundi ruhande ingabo z'umuryango w'abibumbye zikorera muri DRC Congo uyu munsi kwa kabiri zafunze ibiro byazo byakoreraga i Bukavu muri gahunda zikomeje zo kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubwo Bintu Keita ukuriye MONUSCO yari mu ruzinduko i Goma yagize ati ubu ntitugikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo ariko turacyafite inshingano zo gusohoza muri Kivu ya Ruguru na Ituri. Ariko nanone ku rundi ruhande